ini keren ni ketika lok subhan ta mara da BJP ko yo bo anong pamaman ng pakali pagchat ri begini lepas ba semua ba usia ba ng ni semat bila itu bila i hagi social media hagi video hagi YouTube umlo kan bos sa BJP kadet sabar oh ai kami ke video sa sekarang ni ada ni kesetiau berada kijing penpat yang meni ko di sekai itu kata kijing saban ki Pakistan kijing kijing sa sok kijing sa dat kijing sa leben kasog ta dengan hukum sama kung kami pagchat ri atau pekerjaan yang ini ki parti ki betre lang ke BJP ngai i kira capo selong setai ki meeting ki prepare ki long hak dia ke NPP dan ada pitap dengan NPP pitap Yo Modi katakan kalau penisai maka NPP kadai ke BJP maka hero aga jingkau kawai nak ini kirihan lagi deputy CM jang macam mereka. Oh yang ba presiden hamba jungi ana upaya tak terima sebentar kita baru kuat untuk ya sponsor atau kita siapa dulu ya kahok macam ni banci yang kita si kalau tadi tapi deh kerana banjok ya kahok tapi jet yang tak yang bisi kita mai kita pi menerima nama penuh yang kata district council election atau kimdai kini KMD atau kimdai kini ki deputy chief minister jang jalan mereka ke jungi susah berkiri ikenno unbangi presiden ke jungi oh yang ya ka ikenno ya ka parti BPP jungi ana ba wada PJ ke BPP kin lek san senam sisi ko parlimen kin sumi pe man ka san senam ngamo BPP ka depan pensai presiden jungi yang ramba apa parlimen bersya yo ko benar pakade hari la jong te kumnon kan ka dakar hari la jong kumnon kan hindi hari la jong ni persya pa nga kata ko benta ya depan pensai mereka Deputy Chief Minister wate lambaklan sujo korbi ka Deputy Chief Minister wanya lambaklan pa pan kumar kumpan apa ramen le ngane tu ya pi umdi kan ka hindi ki ba yakran ki post banget kita ke MP ki ba dan hapo parlimen mo tin hindi udang tin bangli udang tin telugu udang asamis udang kikran la ka dong tin ru kikran la ka English ru Enrai kikre pandai ambakla ini ki oi ngangang ni pipi kasang perak kapan ai cingkaran sesisian nom tak lawai jom bari bakajak berbiu kadai ka cingkaran ngam tak ki kun ki kiti ki jom pinang desa au kiami kentara ka jom menyerap election Islam Rakiman dapat pipi ada ikwa penong minister long di mundo ada ikwa ndi kali bakajak berbiu na TV na do mundo ada kami spa long he spa long to floor party na long pin do mundo ya song ki kali red light na do mundo bi mo marblay ye dia ka cari ju serba kai ya apa ju komplit kumulit ki ba let seri tor let chop pareng pan serba kai ya ka pisa jung pa let kai satsing dan kim julek isang baik tang apa kasi jenjang ani tu ibi hak de kapor kamta orang dari kasi jenjang ni kendo ki parado ki persna ni kendo kita kibreu ni polisi ki yau ki bapel ni kendo ki nora ni kendo ki samlang ni kendo pun ba ya ki parado persna ni dengan sistem Bangsa Sultan Jingkerman akan dikasang BP. Dengan kerpat BP, tang kawai, lalu komisi menjung surat ke tengah. Kamu sana buat ia kena kejong dari bekerja keriu. Kerja tak kejungi dari bekerja keriu. Ini sangat ya kijing jong kiri ini